muraho ikaze mu kiganiro mu binyamakuru. Trump yeneye ku bihugu byanze kumufasha Iran bikurwa n'itumbagira ry'ibiciro bya lisansi. Iyi ni inkuru yagarutsweho kuri 31 z'ukwa gatatu 2026 aho yagarutsweho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo n'igihe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yeneye ku bihugu byanze kumufasha guhangamura Iran ndetse bikomeje guhura n'ibibazo by'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, avuga ko bigomba kubaga bikifasha. Mu minsi ya mbere y'ibitero Iran yagabweho na Israel ku bufatanye na Amerika, Tehran yahise ifunga Hamas, uyu muyoboro unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli ingana na 20% by'ibikoreshwa mu isi hose. Inshuro nyinshi Trump yagiye asaba ibihugu kohereza ingabo zabyo mu kumufasha kubohora iki gice. Icyakora ibyinshi bikinangira bikagaragaza ko Amerika yatangije intambara itabigishije inama. Amerika yo yakoze uko ishoboye kose kugira ngo ihatire Iran gufungura iyi nzira, ariko bibi byose byageze na Israel yica bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Iran zirwanira mu mazi, ariko nabwo bibi by'ubusa. Ahubwo iki gihugu gikomeza kurasa ku bwato cyita ubw'abanzi bacyo. Iran yagaragaje ko ubwato bw'ibihugu by'inshuti byayo bugomba gutambuka nta nkomyi, ariko ubw'ibihugu bifite aho bihurana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo butagomba gutambuka ku buryo ba nyirabwo bakwiriye kumva ingaruka z'intambara. Ibi byatumye ibikomoka kuri peteroli bibiyanga, naho bibonetse bigakosha, kuko akagunguru kamwe kari kugurwa kuva ku madolari 107 kugeza ku madolari 117, kavuye hagati y'amadolari 70 ndetse n'amadolari 73 mbere y'intambara ya Iran. Abinyujije kuri Truth Social, Trump yavuze ko ibihugu nk'Ubwongereza bidashobora kubona amavuta y'indege kubera Hamas itari nyabagendwa. Bikwiye kungikanya umurava byatakaje bibwirwa gufasha Amerika bikajya kuyizanira. Uwo ni Trump ati nibungikanye ubushake bwatinze abajye mu muyoboro hanyuma bayafate. Yakomeje avuga ko ibihugu bikwiriye kumva icyo kwirwanirira, bivuze ati Amerika ntabwo izongera kubafasha na busa nk'uko mutigeze mudufasha. Trump yagaragaje ko nubwo ibihugu byamuteranye mu kurasa kuri Iran ndetse n'ibimwemereye ubufasha bikamubwira nica n'ikize, Iran yamaze kuneshwa ku rugero rwo hejuru. Ati igice cyari gikomeye cyakuye mu nzira, mugende mujye kuzana amavuta yanyu rwose. Iran yakunze kurasa ku bwato butwaye ibikomoka kuri peteroli yita ko ari ubw'ibihugu by'inshuti za Israel ndetse na Amerika, kuko nk'ubiheruka kurasa ku bwato bwa Kuwait bwari bwikoreye utugunguru tubarirwa muri za miliyoni bwari bugeze hafi ya Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Intambara ya Iran yatangiye kuwa 28 Gashyantare uyu mwaka wa 2026, imaze kugwamo abo muri Iran 3492 nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Iran ibigaragaza. Abo barimo abasivili 1574, barimo abana 236. Ni mu gihe muri Israel ibitero bya Iran bimaze kwica abantu 19, biyongeraho abandi basirikare bayo 9 biciwe muri Liban. Iyi ntambara kandi imaze kwica abantu barenga 1247 bo muri Liban, barimo abana 124, mu gihe abo mu bihugu byo mu kigobe bishwe ari 24, barimo 11 bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'abarindwi bo muri Kuwait, mu gihe Oman, Arabia Saudite na Bahrain buri gihugu cyagaragaje ko cyapfushije abantu 2. Ngaho bidahagije, intambara ya Iran imaze kugama abasirikare ba Amerika 13. Byakaze yewe. Nange reka nsoze nnyo, ubundi tuzasubire mu kindi kiganiro cy'ubutaha, kuko ikindi kiganiro mbagezaho buri munsi. Nari Steven 620 ndabashimiye.